Tunateba niki. Gusii lacks representation in the national cake. Ekero umuraibu ensarangirite abantu ko bayi scorecard yabo ngora isansa bali buna baraiba ile sansa kandi babangana gaki tosugumereke ikigia kwamire ikigia kolirega geken into the ground. Number one, the governor of Kisii was not there. Governor Nyamira not there. Senator Kisii tayo. Senator Nyamira tayo. Ababunge bande bali ngororo. Na seki ntubwato omwana witu. Kwegora omwana witu kwanza abako tayantu bwato omwana witu abanyine babakaine abande ngaba bari DCP abande bari gusina segete abande bari gusina segete nakagicha bari bako pinga. That is where they are. At what point umugusito go chamo tumanyana naki turikiriri mnabogere nakaki bafaidikire kibakolire formula kibatumia lakini baba formula batumia wakwani rege ndokia ndako wakira chinkobi mche personally sorry whatever Gusii lacks representation in the national cake. Whereas tubwate a national chief whip uyore mosike kumete aba Gusii mwabire confused. You guys are confusing the role yo chief whip. It's okay. No mete oyo no mo bwana oyo no mo MC. A chief whip. Ega si chief whip. Tari kolete clan amo. No ne kiranja. Ega si chief whip. No ko ensure o whip members ba parliament. Ere abantu bamwete guys. Usaba ntare responsible. Members of parliament bo katari clan. Mheshimiwa Puri, sorry Mheshimiwa Dolphin. Iko tura kwa niaba yo muligererio radio to understand. Nje naye na kutura understand wango. Lakini babure ga ali masike gusura ali boncha ali kagende to understand. Ono ndete ko batebiga. Ndete ko tebe babaiga. Umo chief whip oyo gamukuru ka Silvano Sosoro. Uyu no mujumbe o South Mugirango. Ocholire n'abantu ba South Mugirango. Tari yo murayi bwe county. Tari mo governor bwe county, tari monogeri bwa Gusii. Nande kama mota ete komwari bagalio ko monogeri bwa mu Gusii, tia Silvano Sosoro arangeri kundoche na isaini umuro na isaini na bakonyara ai bwo monogeri ubu. Lakini ase bono iga ere umuntu mwete gasi no Mugirango. Ekiro gata ete bono iga 2027 nekyo bujumbe bwa Mugirango iga abantu boka okolire gasi na Bagirango na bunge aokolire gasi buna omo whip oko enishwa chi agenda chi serikali chi akolire chietire tali gasi yae gocha gutura motume asare ache kumutura na yae boka genda koli gasi yao eteri gasi yae ge kwere eteri gasi yae eteri ko whip motume. Mheshimiwa Dolphin igo tanti kankole egwate banga Gusii lageti national representation. Yes. Abaga to kwana nabaraiba national assembly. Abo bagwente ku represent mu Gusii nationally. Yes. Umujumbe Jafete ne treasurer ya national yani ye party ya UDA international. Oyoko UDA oletaita Taveta UDA okale South Mugirango abuna abantu bara. Tari monogeri bwo mu Gusii moko taka mu machoro no mira. Tari monogeri. Lakini bona butubwate buna bara itubwata abanene ba Gusii. Ntete kukubulira iswali. Nkengera kituganyete geche kebuke already abana bona bara itubwata bana bo mu Gusii bale mutwali. Abaiga at their capacity eri babwate. Nabo bagerete bono iga nabo basabete bagatena naki nonye mugabano none kigabana cyeto nchi. Badepite nonye bara yabande mpayo. Gaki stadium yete SK stadium. Tafadhali nyimo kingo iguru. Nabo batebete nantu bwate team ya Shabana. Yasabete no moske Irene Mayaka. Nominated MP kurugari. Agatena gaki ntu abana bayito etikento giyoka ki aletro mu Gusii amo. Nona bara yabonsi ipimura ito yo letro mu Gusii amo. Une team ya Shabana. Irene agatena gaki omuraibu ensi. Tokonya aye basi abana abaito bago chigwa ko mupira onyolimba bwate basi nge. No muraibu enza gata in 3 weeks time, a month's time. Inchuwe moye basi. Tukwanira mangana ye pare iga ya kosirichi accident sana. E para all the way koru Kaplong. Woi kamba koso e Kisii town. E pare iga ne nyerere mono. Ya itira banta abange sana. Abara iya baiga tukwanira abaiga mogote na batara kwanira mu Gusii. Na bachiete na umete tari constituency ya Mondomo. Ikine gento kiribono ge kuruku conclusive eri mu Gusii bono. Okonyo mu Gusii bwensi. Na bachete bagatana yaye pare mutali kwanja muto panure pare na daraja mbili kali ntu arantu wanyore accident mwisondi ngakiri kunyalika na tutware flyover
irinde to avoid to rinda abantu baitu. You see, those are very positive things. Amangana yegeti kiendege abana barahi abai. Amangana yegeto ko last mile connectivity wa simbara anyora stima esengenjo mujumbo ba ntuma itia sali. Mutume nero gwente ko test mujumbo bali gekenje nanya ko mromo kutana ndi bwenzi bwe president tima itina kibunge gali ngo rwandira nani nke stima ya yetara ikira ikimba mutume bagwente kumubuli but twarore chinse chinde aba gusiba ngo tebyo mu gusio ndigirete yago tena estima yekire binyuro imi chipara chia twaye tu chipara chi kilometers chi chipara chi tu asabita tumepewa chipara chetu tigachiche